Ache tu donga hi ha February hi kajinglo hi ipita kajinglo dan ham ale tilaya chu nang bolan laya alo le nang dinai ti donga chu kisai kha hai za kha am Karena saya lo pia. Atu tha tu na. Aling lo la ti bom ya tu. Ata ai tin imagine ho. Ai che December January ang nga kum lang ba. Kinong tan kitol no. kumong kisai kon le ya kumgal kai sa lo ding ale January pa le February pa lo ding kung je ta January sunga janul ha gol Mary sija kai ke tu chunga jong yo kin jong January ki China ai le mo re ko pi sun jong hi February la chi chale la yo lang bo se lo akang po pi lang han lang sai ko lang kalam la chi che ai chi tup ke. to na ho jong hi Ai meni ngam lo ju. no ho jong hi no kum jong hi som giet yo vel di ta ya na ai chan ho ni het lo wa chen Kai ka hello. anom khalo Nam kham tu khanga ABC 1 2 3 ka sim te tion an pu ro ngan hi da ai. E boi pa ju ki chal ha ye ki chal ho la ye ti lo. lo na pa ka nom le chu pra chu nang jong me go nan la ya kam to kam du su khat na ya na ano sim lo cho jong me go nan lai som ko lai ai cho ke se ka lo kya hai pu ka za kha actually ông cha hiện nay hi kum sang ni na chung la mang cha se Kum sa ya kan hai nei tu kum hai ken ông mo re ko pi su no to chi cha hai ko mai ma cha program ni ko tu tong ki ni be ki lo i pu pa ini tin se da pu pa win ABC 1 sim te lo na pu pa na calendar ka avet ya to se che shan se tu ka mo ke se tu ngan dunia in sei no mu chu so pila now ipiti le tu khanga hi February hi thaling lo hi chen Mary simaho gol ha na chanul ha na in sa in lam tyo tan ge bolin of poi alu le bol no win a fight to ke sei tam tyo chu in sei deu hi in chunga video clip ama sa pin na hen pin khat interview ka bona chu unscripted script lut lowa hita chu khyo pi hi som si gi som ge som po lai jong chun koi ma cha sei poi tangin ya se le tawin om dani khumu lekha them I tam chan wa hi superstition mo ge tyo hi ya se che wa ha ta san che di dan wen om ta nei je chun ken jong ka jo chana chu extensive ta preparation kan bol tam chana condense kan boarding hi in je chun che calendar making history a hi yo ipu pa teo jaw nam amwa jaw ba ko na chu amon athing poel henglo wani ki simong hi phapo ti hom ti chu ngai ote Egyptians te calendar hi anama sape ni na ki mu in amon sem now calendar ma sape ni sem no hi 4000 BC lai chu ta in hi amon sem mo chu kum khana thasom la ni thakada chu ni som thum chi ti chan semuwin kum kha chu 360 days in an semuwin patam ha jawen 365 min ahin sim do ki win hi amo bana chun Babylonians te Babylon te hi win amo hi nei le tha li tai tha kai tai tha a he su tai ti wa hi cho pa na hi calendar na same o hi athum na chun Roman Emperor Julius Caesar ete pa chun kumkhada som la ni ding in semin ete masanga chu kumkhada la som la thum ano ma hi in he chu iti kumlai tam ti le 45 BC lai chu mi ta ni tu le toy manu calendar hi Catholic Pope Gregory the 13th agiti na main 1582 chu ahin sim do hi
pizza lin hon calendar ne so ke juvin ti chun Hebrew ten don ne juvin Japanese te India ten don ne juvin history ve da lehin e ho oral tradition ajong ai mi ten calendar ne yote ki mu point internet ajong point hi chunga sei ma bong chun Romans te hin kumkhanin thasom le thani umin hin simdo win kumkhanin 365 days umin hin simdo win hi heche ki bona chu hi le amon apa to chara to chara wa dan chu tu kum hi alai hi February March April na ho ma le akuma chi season 3 pat chu ki loading a chu ana pa to chara wa ita chu ana simo hi ana fix hi ta jo se chu 31 ai lo le 29 ai lo 27 tia chu aki bola la chun 365 to so jo lo hi ija chu mon hai to le lewa abang chu odd number chu odd number ki kop to lo abang chu hita chu even number ki kop to chu ji hi rom leng te ani na pa numa Pompilius ki te pa chun ama hin 715 BC to 673 BC khanga hi lengbai na po hi in ama hin February 28 days in fix ta nahi ama agi ala chun February hi anim pin ki pijong le February hi month of ceremonies amo khanga chu February chu go no bhian lang ni no bhian lang tu lai ho pawni yo culture tradition like chawang pu hin nim pu hin tio kimanna tha chu hida nahi chulari mo tilaya chi sa ho amo angai lut en sumi te ho amtalo ho gyal ro na phat ajong anane yo hi a month of remembering loved ones jajong anase yo hi je chen ma en February hi 20 hi jong le hitia month of remembering loved ones a month of ceremonies hi jin a kho poitin lung lai ta in February hi 20 hian ti chen ana fix in hi Romans te khang chun March hi kum ki panal ha hi in February last month kum chaina tha in ana simu win hi kum khana hin 365 days to da kal nga to minute 48 to second 46 to min da kal nga to minute 48 to second 46 hi ong ki go ma hele kumli sungin ni khat ong so do ni hija chu kumli sungan ni khat ong so do chu kumli hin phal hen February ni khat khama February 29 days ni som ni le ni ko hi a chu leap year ki ti hi chu extra ni khat war chu i hab lo wal hen he ta chu phada chi a chial hen June July do nga go ju pa chu kum jha jo lang le hen June July do le chun khalbi khung the season chho tong ki khial ti na he season hai ngai bong bong ne nga chu che kumli sunga ni khat mung pum do pa chu kumli thin na phal chun February chu khabia February 29 hi a eta chu leap year ki bo ji hi khaile tun calendar making history jong sai khom tawin ale che calendar making history a chu hoi pu pa teu jaw kha em internet jong Google jong search bo theu hi in lo hi tule lo hi ai lo bu khat che hi aje che pu pa teu hin 1 2 3 jong sim the povin sun the povin abc jong sim the povin amino sun the povin hija chomo khanga chu hitabong tradition hi anom po February day mona day na ti anom po ti even ni khu jing jong hi ni khu hi Sunday Monday alole me pa ba tin tho ka ba le ba po pa ti in sei theinu ngwa ni khon sei theinu ngwa hi me le te ho pagan way of belief superstition ho mo ho in kila lu wa Hindu te ho chipion kila lu wa ai ma culture ma tradition da na chu in chiping no hi in ye cho ta san di lo ta san phalo ta ngan chu hi ja chu se no mo chu masangin he tawang hi ho custom tradition am point lekha hin sim do nungwa wa hin polu ta sia lekha theme sa ho lekhan sim do hon hi tawang mi pagan beliefs ho in polu do hi February hi adang ho sang in ni ina thome ni thumin thome ti hi
te son an he po ben hi tunin ni khwa 1 2 3 simte ab simte BS BSc MS MSc so doctorate so I hwa ko na hi chi hung ping do ngan hi bite ho ko na hung ping do ham te le hon mi ho culture mi ho tradition Hindu te mere te pangal te ho mota sano khale ni chu I mu pha da wa hi I ho tradition da na hi pu lu wai se le ta hi a hen te se le kha ta lo ho le nu naw chapang ho hi I ho zon I se pi wa I ke cha do sa wa ta hi I ho tradition da na chi pi hi khale ni in February jong chu pathin sem hi in pathin sem dolin ni kho cheng ni kho bu poi kum theng lo ai lo le kum theng ai lo le thacheng lo thacheng lo poi agi ti ba nga chu mo chu conviction ha ta lo we mo chu nom ta lo we mo nuk lo pha chun kin khat gon ding ta le amo gi kam je chun itum pe nom ta po we kita cha mo se ini du la ta hi I bon chang wa hi February hi dei lo wa February haling lo ti a hi pom dana im do we ta nei kin ga se nom chu social platform ai lo le YouTube media platform la hi educated ho intellectual ho hin I pa ho jong ai ma pa we chai sang wa ai ma pa we za diu le culture ai lo le tradition ho jong hi mi a ho ai sei lo diu ai lo le superstition reasoning to ke to lo science to ke to lo Bible to ke to lo ho jong hi endorse I sei pong le lo diu ong ki sei ja jong lai ho hi a ho tam ding explain boarding ai khu pen di jong de om hi mi kha chu fit li hi ama hi kum som gu ta fit li khang ta lo hi ale ama chu nang hi na hi incomplete hi itikiti the ga fit hi lo di hi aje je pathin chi ma ha chu fit li ki nga a ta te ta ni ja chu iti ho ne ma chu nang hi incomplete hai ne ye alo na hai incomplete hi itikiti the ga ke lo hi ebanga chu February 28 days hi ti jong chu ain semo in February 28 hi ta ain semo hi in hi cha chu I hon ipi ikhet sa now ipi itip now ipu do wa cha chu February chu incomplete hi ti hon chi jang ni lungdan ta hi mi kha chu kum som li na chi tai ale ama chu ipiti kum hing lo bna chi ti the jo ise no mo chu ama chu pathin a simpa chun kum som lia chi dinga in chi ja chu kum som lia chi hi in kum som li chu I hon na kum hing nai poi ki thei lo hi chi to banga chu calendar jong chu hin simpa a hin sim ten hi chil hai 31 hiu chil hai 30 hiu chil hai 29 hiu chil hai 28 hiu ni khu ho ta chu agu lo hi ki cha chu nang le similar za point ipida chu February chu incomplete hi ti thi wa haju tai le chun lungda num ta chu ileka samu hi hoi lam ge hi ta echi mo ke se hi bu we tio il tim de hom ti le ho zo hin khomulu ho zo hi ipui koi ki ta ben hi amoi pui koi ben am ho chen I hoin le pui pha do chen I hoi I ken o ki ta ben I hoi le ka samu hi incomplete ta bang ta ni half educated ta bang ta ben aju ta le chun university ai no che wai tha sim ngap de tam isim be ke de tam ti chu hi ti chu lekha sim ki ti chu reasoning ki chip ne ding hi I ho hi superstition jong hi po in it is say tham false belief mo hi ti chu lekha them hon ki cho in board o hi in ti chu ikilo bo nam ti jong chu ikido no mo hi lekha them ho khumu ho chun intellectual mi ho chun educated mi ho chun hi che pai che apapoi hi che di poi adi la chu adi lo la do ding adi lo la chu adi ala do thei ding hi he chui bo thei po win I ho hi ipiti tam til Baal prophets ho to ibang ta win hi alaga tem la lai ai ipu pa te tan se chu chandi he adi he itiwe ki chong hi lungda num tai mi ho educated board de hil them di homiti le kiti chun I ho zo hin in lekha simnawa I gom na gama ikipol pi ho mo ta chano chei ho society in pulu de heto bo ho hi
piam hoi lo ta wang se dum ta hi ven san het ki ga sei le pha sunga mei mi tam pium tawin kum soma ang chen pha ro chun me le ten ni ngol cha ko ba tien bol pha ro le ai mi olang ho dong chun ni ngol cha ko ba bol ki ta wi chen nu te ni te ko ve ti nom chu tradition chu hoi moi tin hai ko ai ba nga i hon che tai lo adang khat in ho lo chu develop dio hi in amia chu ila lu dio hi poi ti chu i sei no mai de chun hi ta chum dio chun mi superstitious belief ho dong ikila lu dio ti chu gachana pense hi Roman Emperor Numa Pompilius calendar maker pain asena chun February hi thahoi ta hi ama February sunghin ceremonies nikhuki ni tampio min thahoi tha pha hi chule om talo ho gel ro na tha jonga hi ti in ama hin February na stand up che ale to ki culture ni ho hin February hi idei mo ni aju tele ho chu Roman te sanga chingjo thim jo hi na chi chu hi am hon thahoi tha pha hi ti wa I hon thasi hi thatong hi thaling lo hi ti wa dei lo chu I ho ye mo sanga chingjo thim jo hi na I Bible cho yo yaw mitam ileka se mo yaw mitam Bible thu ki se ale abang chun Bible a lo wanga Bible na sei wanga ti chun I to hin I tradition ho I ka yawin pagan way of life ipu pa ten doi na ho khang to nga chu nung chi ki tawin chi chapang hon ei pau English so na wa mortiness ati ot chun hong ki bang chat ma hi hi ta bong ya sei phong jiu chun January sung chun Marys alo le kin la dong tam pi ki gongen WhatsApp la tam pi ki muin February an lu chun athip chat jeng an hi koi ba ki beng ha bang jeng chong hi long da num ta hi aju tai la chun I Bible cho yo yaw mi tam ilaga se mo ho yaw mi tam ale I pastor ho I ho hil thim diu I cho ta san hai lo hi I cho kha se ya kha ta san nai le thin thagaw ta san na thasam de hi ti pastor ho la ma cha sei lo che chu hi he chai se be no mu chu e ho hin we hate reasoning reason tilga chu soile ipitea til chu su om ti hu yel povin I hol povin til so pa bo chu I chu ti get aso pa bo chu ase la se e a che se ti ven a phai la e che phai ti ven ipita I chu siong som pita chu a phang som ti chu reasoning a hi ti chu yel povin philosophy jong exercise bol povin philosophy chu tele love for wisdom chi na ngai lu na ti hi philosophy jong exercise bol povin hi ti chun ta san di lo pa chu as I di sin I chu ti mo ta san no kula khon to pu me ta chu au mo nam ta ga hol chila ya au me po ti phot chil ding chu ya ta po I chu to pu me mo ti chong ta san ka ni we ni cha khon me kong pon nei piti mo te ei to pum di tadamum di he hala cha khon ting na ki li nge pita ki li hamo ge ei jomi sa di he ti chu philosophy ki chem ta lo ti na he ja chu cause and effect relationship action and its consequence tilkha chu action o mai le a consequence a so do ding ti he sei bong chun glass ka chui tai do ma hi sai la chun to chunga cement chung chun ke de ala glass wi pitia ke ham tel thadamina su ke po ni a choi pa chun a hla ja chu a ke na te tula chu ja chu ke hi ki I on chu I hol po be nahi reasoning til khona ase pha gel do na the khana tho exercise bol po win pu pa te do ho la ya chu min mon yo se chu evil spirit thagaw phalo thila sanga bola na yel la yu tu ki bang chali aju ta le ho jong chu ama che hi lo ba anung che hi ta be nahi me yo se so jo se chu che na ko ti bol je on hetiu na pusa na pasa na za lo je wala su lung thai lo je te pusa pasa chi pia pathin hi lo hi
thu hi chi chu in doi ki ti chu hi ja chu thu chu ta san de ngai la chun pathen thu bible chu ta san tham bible om pathen chu ta san tham alo le pu pa in an chi pi thu chu in doi pa chu ho di hom ta san di hom ti chu February hilai dei mo ke na hila kumatam zo hen metric exam hila February nge na chu pt re ta ala February chu thaling lo la phalo hi ta chen go no pt tham alo la gol ha alo in sa ki san ho jong i bo nom lo wa la chun ala metric exam pyo chu pt re ta mi exam to officer mla million mila kai gam ta ala pita February chu dei lo ala Sunday ngan be in competitive exam ang ki bolin Sunday exam bola competitive exam to ba ni asang aza officer kai kam hita ale February exam college exam tha ho metric exam tha ho chi bolo di uta chilai sei povin ale Sunday ni kwa competitive exam to ho thula sei povin ito di mi to lo di ham ichi i hoi reasoning ki chiplo na ta san hi ji chun amala ma ki kalahi ja chu he deu chu sa hi pathin semin aching lo ni khu jong aching lo alol ha jong aching lo poni ichi ho le chin mi himin I khet na ding wa ki sem hi bowin an sim ho bo chun hi ta si bu thu che hi in kum khana thasom ni jom sa the thakana kum thakhat sunga hi ni som thum jom sa the ni som gup jom sa the hi ti chu hi in kum khana hi ni za khadu ma jong sem the hi in an sem te thu bo hi ja chu e hon mi sip sa 8 billion population in henji calendar ho i hon in ni lo ba ai lo incomplete sa hi I gelai le hen ti sedam ni jarum ta jong ki hin ja charum ta jong he azon na in pastor ho jong ho na tong ho jong khen ko no me ni aje chamon amo jong society mo hin mi te one cho sewa cho ta sanoi mon he do hi in mo tam pi se yuvin ji nidang khatle jong aling senin one by one in say now tin amo hin ho in platform la hi to bongi ta sano hi pathin ta san to ki kale lim sim thu ho ta san to tha khade hi pagan way of belief hi ti wa mon hil diu amon mi hoi educate about jom tila mo jong hi mi pi se langa mo jo hi alian nun ki de vera he mi pi lam min la mo ho la ya chu amoi mi pi na ton nau di he na practice ho di he ti nei abo ro dio tam ti long ron ta hi ye chen pathin na tong ho jong ata ta san di lo ho superstitious belief ho unnecessary ki chana ki chat pen de pathin ki chalawa thil dang ho lo le se thilo po ta san hoi lo po in do ho po ki chat tyo hi aman ne de nga hi ho na tong hon ana sata panela dio itu sen la ba hada ta mi to ho educated body win jong tim na khen hi na hi achu tilo wa la chun mi ho hin bible apathin sa nga khu le sida superstition ho jo hin ki chat dio azon le Hindu society to ibang chala yung di wahi tichu nei le pathin tampi hin nei dio tampi ho dong in ta san dio in ki cha dio in ho dio hong wat na lai de he gamtin gya channel dung ju hin education is to shape the mind ready for all life situations education is to shape the mind alula to mold the mind ready for all life situations thiam jo gi ti hi dam sung thil so jo si ho a ki man sadia lung thim ki sim ti he chu hi in video chai chan gyan in ji in na chunga ki pa thu khan se in dam se ta bon chi bai